prošlosti. Evo sad malo ulazimo u drugo područje, evo to možda da ne gubimo na tome vrijeme. Mi sad imamo dragog gosta, gospodina Zdravka Tomca, pa onda on je iznio svoj život i svoj put obraćanja. Evo profesore, kako nam je brzo prošlo, barem meni, ovih sat i po. Znam da vam je danas dan bio uistinu od minute do minute natepan, odnosno ispunjen i vi ste došli iz Samobora u ovu našu emisiju. Ja vam se od srca zahvaljujem. Ovoga trenutka ja vjerujem da ćete se sa mnom složiti. Ovdje imam pred sobom nešto lijepa što je meni jako drago. To još vam neću otvoriti što je unutra. Naime, naši su vojnici nosili krunicu oko vrata. To je nešto bilo specifično kao ono u Francuskom ratu kad su nosili krvatu pa smo poznati Hrvati po krvati. Ne znam, a ja vjerujem da vjerujete u to da ne samo da ta krunica kao vidljivi znak bio, nego da su mnogi vojnici upravo obraćajući se Majci Božjoj našli snagu, a ona uvijek vodi k Isusu, snagu da mogu u tim teškim trenucima izdržati i ne možemo shvatiti nego da smo dobili slobodnu domovinu upravo jer je Bog bio s nama i naša majka. Ovu krunicu, sad ću je otvoriti, meni je vrlo lijepa, blagoslovio je Sveti Otac i to još imam Pavao II. I smijem li vam ju pokloniti? Da, pače. Evo, upravo on ju je blagoslovio, ona je iz Rima, ja ću ovako da se čuje, i ja vam ju poklanjam, odnosno darujem, i neka vas ona čuva u životu, kao što ste čuli od mnogih naših slušatelja. Mnogi slušaju ovu emisiju i znajte da ćete dobiti puno molitava i da još mnogo lijepih knjiga napišete i da vaše svjedočanstvo privuče mnoge k Bogu. Hvala, mogu još zahvaliti vama i slušateljima. I ja sam kroz ovu, i meni je brzo prošlo, ja sam ovo doživio kao jednu prekrasnu večer. Ja nisam ni svjestan šta sam pričao, ja sam spontano pričao iz duše, bez nekog velikog razmišljanja i osjećam se jako lijepo, dobro, sretno. Vama hvala, Pater Friedel, jer bez vas teško bi ja ovako slobodno i iskreno govorio. Vi ste stvarno mi otvorili dušu. A što se tiče krunice i križa, još na kraju da kažem, da, znate, ti 90. godina bio je to sukob i svjetonazorski, ne samo sukob između jugoslavenstva, komunizma i demokracije i hrvatstva, nego jedan duboki svjetonazorski sukob. I nije slučajno što su hrvatski vojnici i dragovoljci imali križ i krunicu i ja sam uvjeren da im je to davalo snagu, da pobjede u situacijama kad je izgledalo objektivno, realno gledajući da ne možemo pobijediti. I zato i danas pišem ja ponovo, i zato i pišem između ostalog, da ne samo dozvoliti da se ponovo kao simbol i kao svjetonazor vraća crvena zvijezda petokraka i ljudi koji bi ponovo umjesto križa i krunice kao simbola vjere i hrvatskog identiteta hrvatskog naroda želi nametnuti neke druge simbole. I zato hvala svima onima koji neće baciti koplje u trnje, koji znaju da naš hrvatski narod ima još mnogo toga napraviti i koji su spremni sebe mijenjati i mijenjajući sebe činiti našu domovinu Hrvatsku ljepšom i boljom nego što je sad. Hvala vam od srca. Evo ovu emisiju tehnički uredio Antun, ja sam Pater Stjepan Friedel. Svima želim ugodnu i laku noć uz valove Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.